Рамларын хейни гыта баянтай строй туту надам рахалет семен онда бүгүн биги Васильевтер жека генере келемит исулла туту жеже келен биги да зор бакут. Васильев Егор, анна Васильев Анна. Биги жекерген жебитин буланнамыт сүрбе бир сылда туттаган сагалабыппыт. Жебит боллагына 9 таганы 11 дах по фундаменту, жилой дом 9 на 9, 149 квадратов. Онна бу маннык открытый террасалах, эркектар, бигини гытта жага киреңет урунтура хөдөрөп. Бу кирәти гытта кошка була. Биги бу гостиныйга кирен турабыт. Жебит проектын бәрі толкудаппыт. Второй света жени барбыппыт. Панорамный түнүктерде боларын курдук. Элбэх пространство, онна халгынна хырдык боларын курдук. Тон элбэх жон үксүн ыйтар, кыхынөттүгер второй свет хайдага иден. Второй свет тугунөттакына кыхынын сылас, тон билдерин курдук. Кен боларын быгытынан салгыннак болар. Олгынан баран бихиге түнүктер бит пятикамерный ден, самые плотные окна. Вообще баягындай строй бәйті официальный дилер болар, век один түнүктері на заказ ағалан заказчиктар бағаларынан любой форманан, өмінен кіне заказтан оңырыр. На бастықыташка дейінға гостевой хос бар. Бұл хос 10 квадратта. То бұл хос гаджеттарға ден үксін сыллах. Гардеробный да күрдік мәнлік шкаф купы бар. Burada neyin olabilir? Birinci kokyavat 15 kvadrat olur. Elbette mesleler de kendi kokyanı var mı? Devlet stolunu zulmüdür. Bu düşen bana hani evi mebelden duruyor. Вот, она дальше bu холл ден болар, да, лестничный район. Бастыкыташка себе ехала на отельный газовый котел будет, емкость для воды борта бастыкыташка бар. Денег бар пока что. Гараж он тут был турар. Один намного гектар. Манна бияха санузел тут болар. Санузел тут размера 4 квадратных метров. Бухар чудик телек. Iki стажка поставим. Лестничный проем. Лестничный проем тоже бияха. Бинта диккилер түнүк турар. Манын хашы дебукын оту керек, және олыстыр карташ. Iki стажбитер бияха үс қос бар, iki детской, бұна бір бәрі қос бар. Бұл күлгін қоғы. Бұне 10 квадратта. Біз қоғы боларынан еген бардың краскалар ұқты. Өттіген өне. Бұл қос бұлағына бәді сканди стилях, бәбіт мұнық. Қараңын мен бағырамын краскалар ұқты. Еме 15 квадраттақ. Темных оттенках стилизованный вот. Родительская комната. Вторая детская спальня. Это спальня нашего сына. Пока что мы на Анюше, игровая зона. Самая красота нашего дома — это балкон со вторым цветом. Вот, нам довольно идет квартиростер, то манна больше где состояние на идею куда-то. Это было состояние нашей семьи, да. Спортивная семья была бы богатынан был. Беги кергемнен спортивный.
трофейдер бит наши медали. Деген про обустройство, краску дома, кергенин села. Та аны кассета же болса ту хату костору дизайнын хата билже хайны гыты игордук та хайыпты. Же хата тутулду то ошибкалар, то плюстар балларын игор хыдыты. Уже тутулду ису боллаты, хамнахолора үсүкөнө тохлори болбай. Беги буллагына бастан жебит тутулдан бүттүн кенеттен декабрьга кибиппит. Чехина буллагына бе эдерелер эксабыппыт. Биле саңа жыл бүтен түргенник саңа жыйга көрсөрү дей курдук. Ол түгенге бияга биле отопление онна тахаджытымны икки түттен болон биле жебит сигирен таксыда. Ол сигирен таксыдын беги буллагына обработкаламы шөбаттык бартын кроющий краскандан краскаламы шөбаттык кыстулах оңонту. Мен сүбелемете бу элдерелер ылга жетуптан кирери сылжары ылга булана ыксабакка жиятын бардын сылагын көрөн бараңгыт кирергит урдук болу дияныгы бу курдук ырахаттары көрсүбек курдук. Мен санагар билген кыгыңы туту үшүгей болу дияныгы тойтакына мас размера 1 хамсават, элебат, онна кыгыңы туту мен санагар раз болу. Кыгындар же туттаха плюга будан арбах, эдорку биги кыржага жому нерегна борсто жуна тосвосерна борстой кита кудурна кыгындар же тутулуат яны болута кыгынын же туттахана плюга будан арбах. Холрен хебилиген акаладын түйөрөгөн кыгын жен коробун тутаган, оны саскыттан хагалан уже делочный хагалыгын, онна келер күн жига кире хынсап, онна хага жиминден балахамыгын. Олох идеальный срок инниклар. Краска булланы бехине ту немецкая краска булар. Бюджетный танари сынула харары булган. Бу на гелевой основе булган кине кроющий антисептиктен аттанар краскандан. Левит сөбүлөн талбыт краска утнан краскалап жебитин булганаттан баратын краскалатыбыт иһин тагын баратын бэбит кыгаллан турабыт. Сылаш оттахада? Сылаш өттүгер булганаттан беха басты кетеспит полностью теплый буллах беха кыраулах чоңга наанадылах ден тек канады. Олар бут атаксыгыне сылжаллар, даже бу барыстыдык перехожий битигер атактар биттаңыстара унтулар битигин барда шүйтүк курар. Же холора истегите тохпар. Хам ушу профилированный бурус, тогон гораздо турустах булар. Хайдары минимальный, на истенин көне булар. Онда бу капиталка төттүгөр бая талаты или профилированный, ана көнүтүгөр на полубурус онда он агастах полубуругунан капиталка тохунса. Биги холора баягы строй адах бар материалдан тотабыт холора капиталканы истенини. Бу биги байган тестрой тохтепитин бары. Бу межкомнатный аннар бүтөний баратын Давид сөбүлөн. Бу бит аннар бүтөнүн турган бебиттери. Атын терелтерге биле базовая комплектация деп курдук аннар келди. Бу добор тие входной амматын тенипит шпростай баратын Давид бары бүтүнөн турган бебиттери. Бу маған аннар Задача балагана толорунде. Холора Hep bağırı tedükün mağayını var, bağırı rağınıt var, bir bey kanırıkın tereske kurattı, kimya kurattı, bağırdıktan atlahan ağalan durağın beri biter. Я Василий Джедерик Карамит Дебит, Америкара Ваджи, Мобаянта бригадата ровно висуллагата топпуджета, тохталаханны хамсавата, учугай нахшудук турар
Өскөдөн эһе баягынтай бригада тегер бихеха же туттар бу полла хатаманы экскурсиялады хатын багарар болла хатына эвитер же туттары хатын багарар болла хатына бихе офис битеркелен подпискаланын бихе канал бутер YouTube канал бутер онна вопрос ба боллагана на халара комментарий да халарын онда бихегин гыты бирге болун албах бихеха лайк турда хатына мандык видеолар өссө такса туруктура онда бихе канал бу сайдыга бихегин гыты бирге болун баягынтай строй